lối là gỗ tê họ lối là gỗ tê họ cho nên video cả anh xem cái này tin video xem tiêu cho hi lệ government là con adult update trong sang thu hi trong cho anh xem hi tin government in thu anh bị đúng duy tin adult update ngày ho hi bol lo thei lo ai hi ta gì chân quay itabang ho cho bol ngai ya itabang ho cho bol ngai lo ham ti in sei điều hin tin adal hung so tilayan anake kapma so cho mobile number anake pilo document ima ngai lawa anake kap jing the hi chun hi cho cho lo thelawa to he update ngai te te hi ta aban le hi chi ti lawa adang kala khalani jang adal update ngai ding hi ji chun hi cho chu nanga cho update ngai tham ngai lo de ham ti het thein da ning in video hen si mai tin a video hi ban nei chala na veleu han in muna pana ke boarding thei hin tin tu la hi smartphone choi lo be se akyum tapon smartphone choi yo sin in muna nom ta ke board thei ta ke check thei ta update hi phone a ke board thei lo ram ti wa hi ke yang ka he ti pon hi jong la angai lo wang chu phone apana ke va thei he ti chu in sei di hin tin tu na ma sa pe nin Chroma hin lu no hitin Chroma na lu zo ting la validation lai search or type URL kitiam min hitla hin lu diu hin tin helai search na linga chu udai UIDAI udai tin type la chen hong ki tarong ti ga click la chen lai udai.gov.in kiti kha hong doin hi click kit hin tin hitin na click na hele select your preferred language to enter the website kitin chi hi english hi choose dingotin aji to dang indian dang pa ho hindi kiti ho marathi malay jalam ho he lo di hoji chen he thei pin ngo english hi ki choose utin ton chi hong do tan helai ga tol to le han update adult kiti min try check up adult update status kitiam min update address in zol adult kitiam kinin hichi hi lu diu hintin ti ga velew han update demographic data and check status akitin hichi click kit lew han chi ga me lew han welcome to my adult kiti hung doin hitlai hung tan tin hichi lai kha be ga velew han document update getting click here to upload your proof of identity and proof of address document hichi tu pen na hi free hin December date 14 chan hi free hi la kilomin hichi update na ding phan hi a hin la tu nai honi seinum pi no chu update ngai la ham na dal ka chu ti thu chung chang a hin hi chen ring chun ga kai ga tor su ga kai to kit le han ve su le han tla he check adult validity akitin helai chi click kin hitin click hel kitin chun lai ga me le han tla he intel adult number intel captcha kitin chi lai intel adult number kita henang ma adult number na check depend chuna me ri hintin hilai digit som na ni hintin te ka na banga na adult chu 2 3 4 5 4 5 6 7 6 7 8 9 hi chi tabang hina tai na me ding anu ai captcha ti hina me ke din tin hi chi captcha ya mo pi bangai small letter to small letter aji ding capital hi capital aji ding number la ke pya number to me hin tin chla hi E5 2 H E7 hi chiung hin tin adult number cho di lawa la heta he please enter valid adult number ke tiang din tin ai pi la kya him me padi lang adult number na be jo pha le process kiti min lai process hi ka me la chen chala hi chiu heta
hita hum kita do adult verification complete na kitia hi chi anu ya hi mobile number nu ya hi email ki je lawal hi chi update ngai ta lo a pha hita hela hi angai ding ho chu thu chang ki pin tin ga vele han hita thu chang hum ki pi ho hi cho ta bang nga ho chu hi cho chu agan thei pe na ik update diu hin tin address update ngai da ham mobile number hi da ham date of birth hi dam ep dam chu la ke he di pon hasang la angai cha cha chu update ni ke bor diu hin tin helai ta hum ki so ho hi update bolo wa outing thai ta hi chi update adal na update bor na ringa hi na bor thei lawa hiang la adal ka pho ka ma na ga chia na ga ke update sa di hin tin ichi video in sim lo naw chu hi le adal chu itabang chu update ngai ya itabang chu update ngai lam ki i sei me hin tin yam ta phone apa na e man ke update thei hi le ti chu all hin sei ke na hi tin hela tunya achek naring pe ni seu chu hi chan chan na nga taw hi te hichi phana sa hoina sa na loina payang ga he sa na hello hon amana video da na ko ke bot hin ring ka he sa te chan chu tan te